Anyang laki din! Nagsapa ka mo ito na mangitulot iti anak mo. Ija school, kumare. Wan mare, naskan ama sa paak, adapay lang nilakay ko amang bantay iti anak mi a baby. Apag iso ang makasubliak, mapanmatan iti trabaho. Milihibak mo ta talaga iti kinagagit mo, kumare. Basta talaga mare, nang runa no adan pamilya. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot? Wan sana bale, mare. Kabailam tayo ta, si Kapay. You're a strong woman ever since. Ay wana, sa anak analaka asumo ko. Ay, kunaklakit din no aseno ti masabat ko. Si kagayam, kumare. Nagkapamngay. Ay na, intulod ko man dya inaunak iji pagadalan. Anya, napan kay di pagadalan akas tati kawas mo? Ay, unay kan. Awan mo dakas na kumare, si kakit di mo. Ay namare, no siyak laeng. Saan ang mabali na kas tati kawas ko ang mapan iji pagadalan? Wano sa dinuman. Mabain, naklakit di. Anya? Nang runa no kas na akaug-uging. Ay na, pakawanam apaw. Hay, nakababain kumare. Promise. Anya? Anya mo tanday takawas yun, nana. Kasla pinagulos ti aso. Ay, oo na yan. Ha? Katuan mat. Sa kayo pumanasyar ijay kaadwan ti tattao. Di kay mabain. Unay mat dayta na panagsasaom kanyak si Kasarya. At dalaang mansyana dayto badok. Ngam na dalus mat. Inlabak dayto. Nagalas akitaan, nana. Ay, siya kunti mang ibagbaga. Ha? Nana, uray bakit kayon saan kumamot akas na? Surusuruin nyo latta ko mga agkawas itinadalos no rumwar kayo. Anya? Ngam sa bagay, kasta talaga siguro no naganak iti ado. Kaslaag lang abulos ababoy. Ay, makapalak. Awan nga raw ti pilpilyan na day baak. Bakat man wano lakay, obing man wano balasang, uyawan na latta. Wan nga rod, nana. No apay matakas jay day abaak. Nalabas ti kinamanaguyaw na. Bayan tayo latan tinapatag, saan tayong ar-aramiden, jay ar-aramiden na. Ay wana ha? Aguyaw latta, aging gat kayat na. Agsublin tumatlakan kwa na, amin nga isawsawang na itipada na at tao. Ay natata, apay mo't akas tati kawasyo arimuar. Apay, di na kay manla dinilaw dagiti anak yaw. Di da man la imbaga, asukatan nyo ti kawasyo. Kitaan nyo man, kaslamot din pagpunpunas ti lamisaan day takawasya. Unay kan saya. Saan may lapunas na ito ikaw? Kan ba isa? Inlaban ni bakit ko na ito? Oo, no inlabana. Saan kumakasta? Nagdulpat ang kitaan. Anya? Sa bagay, awan talaga ti maaramidan no aming katdogyot ti adday ti pagtaengan. Saan aya? Anya? Ay, bigbigat pa'y laeng. Ngamda kayo, tinasalaw ko. Ha? Makadadaal iti aldaw. Ay, unay matanday di aba. Kastagayam timbaga na kada kayaw. Uy, isuwaro na pampanununak. Noan niya si makagawaw. Ta ultimo pa nagkawas ti tattao. Kay pakibiyangan na. Daga nga iti baak, tata. Man nakibiyang da. Malaksid la siguro kanyak. Baa ka. Ay, gamdya makibibiyang. Nang runa ti aguyaw. Ay wala. Sana na sayalay ng aramay. Awan magunod iti panaguyaw iti pada tao.
Nakauy-uyaw ni Sarya. Kat saan ba't anadalos akitaan tilangana? Iso siguro anabaa ka na balasang. Gapaw, taawan baro ang mangayat nga agdatong kang kuana. Punumay, at dangarot nagkuna kanyak, tata. Nga iso siguro nga awan agdaton kang kuana, gaputan na bangsit ka no tipayod na. Anya? Wain, kan may sa. Matlaw ka no, saan nga agdigdigaws. Aya! Iso saan man nga aguy-uyaw dahi di abaa. Iso umat tinagang dod. Makapailak man di ibagbagada nga imbaga ka no ni Dino, mare. Ha? Anya na ita, mare? Imbaga na ka no, anagang dod ni Sarya. Iso ka no nga awan baro amayat nga agdaton ken kuana, gapu iti angot na. Anya? Wen, ay na, makapailak man. Lalaki pa yan, tinakaibagay ti daytakin kuana. Husto lang bareng makarik namat. Tapno sardengan na ti panaguy-uyaw na. Numakarig na Gamusaan nga Awan. Amumatan ti ugali daya abaa. Ora pasagidam, saan ang makarig na? Manhid ba? Naglaing aguyaw. Saan naman nga kitaan ti mismo abagina? Hay! Baak anagang don! Sikamanan, kumare. Ha? Katuray sikamat. Sikamanan, kumare. Wan, siyak manin. Ngam at least, nagpalasak itibado. Kan, nakadigos ha. Saan akaskan ka? Kaskalamurang. Anya? Apay ngay akas tamot ng tiibagbagam, mare. Awan mo't amok abasol ko kan ka. Awan mo't, iso na lang, tamasiksikuраnak ang makakit-kita itilangam. Atiw mo pa'y timurang kunakmanan. Anya? Ay namare, uray mo't addan asawa kan anak mo. Rumba nga agdalos ka mo't itibagim Agdigos ka, kan sagay sayom day tabuok mo. Kaslamot tan urmot ang nagsasanga. Dita ka man langan. Nakauyaw ka. Adan to aldaw mo salpag ka. Basit pay nga anos. Basit pay. Apay mare. Anya ko na ay aking ka. Aglablabas talaga dayjay asarya. Ay na, kunamlan o iso ang kapintasan. Baak matlang arod. Ay naku mare, no ni Sarya laeng, bayamon. Di mo itulok na isuti makadadali daldaw mo. Makapaibos mo't iti anos no maminsan. Maminsan pa'y amasabat ko dayjay. Talaga at tutupak. Naguyungan da iti ako mare kon. Alangan kit di mat. Akanayon kulatan paspasensyaan. Makapapunomot kat. Paspasensyaan. Ngam adamot nga ikarkaro na. Nauyaw ti jaski abaak. Ala, isagunot mo nga ron. Tapno adagong gunana day taapungtot mo, kumare. Ay saan nga umdas ti sagunot no siya? Ipayat-payat ko kunak tumat. Anya? Amom ka di Sarya. Anya day tatata. Ibaga ko. Na. Nangag ko ngamin idetersina ni bakla. Nga adu ka no, di saan nga akin kayat iti ugalim. Amang ano inarami lang day tanga istorya. Ha? Sa anak akas kang kasarya. Anaglaing nga agparbo iti istorya. Anya. Madinsa. Lumaban kayo itan tata. Ada. Sakbay kayo nga agsao iti kasta. Kita nyo nga umuna day talangayo man. Tani, nagdulpat kayo akitaan. Nadulpat no, nadulpat. Amok iti bagay. Ngayon naldawak agdigaw. Sana kasing ka. Iso anabaakan ka. Gaputa awan di baro amayat ngagdarong ken ka. Ngamin, nagbangsit ka kano. Nagangpap ka ako na da. Anya!
Apa ay kumare? Itakaalamanan nga umay dito tersenak. Ngam kaslagulo mo ti sapsapulan. Saan nakaslagulo? Talaga agulo ti sapsapulak. Itamat lang. Adda sa lunsod ko. Sumungbat ka iti nasayaat. No di mo kayat nga iraman ka iti pungtot ko. Si kabakla. Ay na, pakawanem. Anya day tagat impagamon Apay, pudno ka di timbaga nila kay Pedring kanyak. Anangag na kano dito tersenam. Ako nayo kano nga iso anabaakan gaputan nagang dudak. Among kadino niya ti sungbat ko iti dayta. Wen, pudno dayta na damag mo. Saan apalso? Anya? Kunada, iso kano anabaakan ka, gaputan nagang pep ka. Iso siguro nga awan baro amayat nga dadon ka, gapu iti angot mo. Mawata? Anya? Asino tinakaibaga iti dayta? Ha? Ni Mario, yipadam abaak. Ngam na imbang ni Mario, tanadalo sa kitaan. Kumparakin ka. Awan nagpaiso ti anak mo, ngam nagtugyod ka mo't ang kitaan. Shame on you! Ne, apay nga sarya. Kasla umas asok mo tanday taagong mo gapo iti pungtot mo. Ha? Di nakasarsarita si kababae. Taamangan no agsip nga ti panagkita. Kat anya pa iti maaramig ko kan ka. Kat, awan matimang laplapad kan ka. No agsip nga ti panagkitam. Di agsip nga't lata, no agsip nga't. Anya? Apay, lumaban kay tan, ha? Agtal na ka man. Tama nga nung matungpa ka. Saan nga amin agundaway kat kukwam, Awanan ka itibain abaak ka. Na? Apay ngay, basta tinungpanak matlatan. Ay, kat lumaban ka, Sa anak amabutang kan ka, sarya. Kita aman di talangam. Kas kalabasura magmag na. Nagbangsit pa, di tapayod mo. Anya? Dahito real talk lang, ha? Para kan ka. Amom si ka abaak. No panagkunam kanya, kat saan ko ang maasikaso ti bagi. Maawatan, taadaan nak ko, kan asawak nga asikaswak nga umuna, sakbay ti bagi. Ha? Ngam si ka nga baak, nga awan mat asikaswam iti agmalmalam. Apay nga ron akas ta tilangam, kas kalabasura ang magmag na. Iso nga awan ti baro ang mangayat kan ka. Anya? Naglastog ka matan nga agsasaw si kasarya. Anya naglastog ngay bagbagam? Pudno mat Nga niya, Indanon da kanyak at tila ibagbagam may papan kanyak. anagang pep ka? Pudno mo timbaga. Sa anak nga aglibak. Pudno mo, sana ya. Anya? Diyak kumay bagati kas tamay papankan ka. Ngam nagalas ti ugaling. Kang runaan na, nauyaw ka bay. Ha? Amom, uray siguro lakay abalo. Wenno lakay abaak. Di da kapag tatakkunan abaak nga ang pep. Nakawi, uyaw ka. Di mo mo't kita tabagin. Nagsakit ka matan nga agsaw si Kamaryo. Agpada ta abaak. Imbes nga isakit na. Ngam saan mag? Siyak, isakit ka? Pakpakawan. Pagan ano ka mga isakit ngay? Nagalas tao galing. Di ka to salbag. Apay ko maamasaktan ka itimbaga ni Mario kan ka kat pudnomag. Ha? Nasaya tanaturod ni Mario anang ibagakan ka iti dayta. Nana, iso siguraw anaganak kami kin nila kay ko iti lima. Gaputan na bangluak. Ngamsi ka. Uray siguro tay lakay anail ninyaw kat saan na ka pagtatakkunan. Unay matdaytan apa nagsasauyo, nana. Ay na, sana kumamat nga agsaw iti kastoy. Ngam no iso tiwagas, tapno makaamiris ka, iti kinamanaguyaw mo. Huwayin na, di ba? Anya? Sardengam, dayta panaguyaw mo, no di mo kayat nga amin a tao dito'y lugar tayaw.
Kat maisawang daken ka nagangpep ka ba? Hanya lakit din aya. Ne, kunok man nung gimura ka kanya. Apay nga may kapailaang dito tersena. Ha? Kwa... No may ka, tapno agdrama dito sang Juana, ibagbagakon. Sa anak nga interesado itanyaman nga ibagam. Unay kamutin, Mare. Saan ka kumamot akas na kanya? Apay, naka-Ameriskan gapu itik kinamanaguyaw mo abaak. Wan, Mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at di panaguy-uyaw ko iti tattao. Ngamin, nakarkaro akmat gayam. Ay, nasaya at man ta na panunot mo dayta. Ha, himala. Sorry mo tan, Amare. Diyak kayat amadadaal ti panagkumari ta. Gapula ang kanya. Ewan ko sa'yo. Pumanaw ka dito eh. Pumanaw ka di sang wanag, tadyak kaya ti plastik ang basura agayam akasan ka. You know? Itapay, anakaro ti pungtot ko kan ka? Sa kaumay? Ha! Ala, husto kumamutin ako, Mare. Saan kan nga uyawan, iti kaanuman. Tarupam! Tapno mo man niya. Sa anak nga interesado, iti anyaman nga umay mo ibaga. Ha? Dayta panawon mo nga umay makimarmarites iti kaarubam. Ingkalatan agdigos. Agpalas, kan asikaswam dayta bagim. Barang adda pa iti mailawan kan ka. Nagsakit kamutin nga agsa, Mare. Makapasair itirik na. Promise. No masair ka, awan bibiyang ko sarya kung naktumad. Mare. Anya lakit dinaya. Di ka pala agawid tayong kagdigos. Barang maasawa da ka tila kay abalo. No adda pa'y ati mangayat kan ka iti kastalangam. Kan kinaangtop mo. Salbag ka babae, nakauy-uyaw ka. Ay, awan maibagak, Mare. No di pasensya. Saanin ang maulit ti panaguy-uyaw ko kada kayo. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.